Lagi ngapain, Kang? Ini lagi maraban kotok. Waduh, Kang. Hari gini masih maraban kotok. Ketinggalan zaman lu, Kang. Aduh, saya mah gak ngikuti zaman, Bang. Iya masa sapoe aing pegawena daripada nganggur. Ngikuti zaman mah. Aduh, pusing. Banyak kantong. Geus menjauh ulah loba omong yo. Kadi menja asup yo, bantuan aing yo. Oke, siap. Ternak ayam, Kang. Lain, ternak kotok. Oh, ternak kotok. Emangnya berapa penghasilan lu, Bang? Lumayan baik, jangan yang malam minggu mah, karena kabogo. Emangnya dia boga ke Bogo? Ento. Begini Kang, daripada dia luntang lantung, mending kena bantuan aing gitu dia, lumayan. Duit kuari mah. Oke, siap. Terus mun aing mantuan dia, gaji aing sabaraha? Gawe mah ulah masih nikeun gaji. Nikmati bae. Di mana nageh jelema gawe ngitung gaji mah. Beuh bro, eueuh, moal betah. Nikmati bae. Ieu purnya. Pur. Bisa didahar yo. Dong bubur nek. Ah, nikmati bae. Meskipun teh kotok bau. Nikmati gaji belakangan. Waduh, bos. Kalau zaman sekarang kerja gak ada duit, mending sare gue, bos. Lah, emang tidur dapat duit? Mau kerja dapat duit, apa tidur nggak dapat duit? Oh ya. Molor mah molor menang duit oge. Atuh mangkana gawe meja cek leo. Dia kemana? Biasa bos mah meja, rek naon anak buah tah peluang teh kotok. Beuh, aing gawenya ipak yang teh kotok gimana? Bro, ditanya cicing bae. Sorry, bro. Gue lagi sibuk. Apaan lu? Biasa. Tugas dari bos, ngacak-ngacak di kotok. Waduh, siapa nih? Baturan, bos. Karyawan baru? Iya. Oh, itu tai kotok. Bersihan. Kenapanya? Tai kotok. Bersihan, kayak digaji. Iya, Berapa gajinya? ulah ngomong gaji kena. Oh, sige. Gede gajinya pokoknya mah. Oh, nominal. Oh, Mode, ih, kikituan bae. Gawe. galak lagi. Gaji gawe di dieu. Udah ho aing ge, geus nu penting mah gawe be. Darianya boro-boro digaji ja aing rokona gitu boga ieu lah nek ngagaji dari aku maha jadi goblok. Kau geus tapi nanya, beuh ngebantuan aing tak cocok aing. Oh.